iaphi baroh ki parlo ke jong and welcome back to Buy Mood Vlogs. Nakasengi kadai ka live hui tarik jong December arjar apply. But kalau dai ka bukut jong snem. Te ngatarai ke bubon na pdeng jong pi ni up mid new year. An pdeng snem arjar sau. Dak ba pi up shi family lane bak parlok lane pi party bakumta ter. Nga kumjuro nga perkhat nga lek kayu ni usna kene miet life way trek manap sep thymmai ti kumang lek last year ang le Jngi stis Crinoline kadai ka kalong swimming pool ang to ka baki bu lagi ice cube to thep baroh pool ang to bang Jngi ang to kumsi bantawan up new year ti mta snem ru ang lek kumju hi ang le stis pool mta ka singi kabli ka singi kala ka miet steng miet ang le stis but in Jngi hing thi kumsi banta ban celebrate ka new year ngapani phi ka pool stay ka jaka bang Jngi mta ka miet ban up new year but ngapani ru phi ki breu ki bisi manta namta ka to ka Jngi swim la ka Jngi hang to pool till then ngan skundu phi sibet dala met take care. Hi guys, karwe karsan manta ngan le do stisha Crinoline tea, pool tea, ban le Jngi ice bath hapo Crinoline swimming pool lang to. Te mtang ne ne tea kan simpor tharai ar phomni e ladam block numala dam block te hapo ar phomni la boys tea. So let's go. Okay, ang lapoy ni Crinoline swimming pool sini. Kuti di brave sedem semua. Nanti kelas sedang mantap ya utha ice cube nanti. Bagi Jngi sweat. Apa ni pi ke pool tea, ice cube. Bat ke igi bagi day ban lek ni entah. Nek ketika jaka bagi sign ni consent form ke Jngi. Jadi kita kinong Jngi apa kemet New Year ni. Bat ketika pool tea, bagi itu beli tu ice cube ni pi tea. So bangin dive sa pool, kadai ka procedure ni, bangi haban shim ka consent form mo. Yes, right. Ting Pyndap show consent form ni, but then sa dive. Contribute the 500. Contribute deh, kum last year, yes. Okay. Come last year. Consent form. Abi yang ni ito. 500. Okay, ang ada ban sign ke consent form and ya punta Pyndap khararduna baginnya nyom lo sti. Ibu pun apreng piu ice cube sti utha anti. Pyong ba they are crazy. Yes, we are crazy. Ni wan Jngi yang ne man ka snem. But if you want join, pila join next year. Ban up new year sini. And menta change no design ban yo nyom sti. I wish ba kiparlok jonga ken light banwan dos ngiwe angot re baroh ki light te subuh ustan nang ki ban record ka event Jngi Jngi sibet namarom dan kinong record ta singi pagamit. See you. Okay, mentang sedang no ban Jngi ne pun yang light station sedang te ne ice cube ne pat nyong ne pagamit. Three, two, one.
Kita ki ice cube pe kerja reben gini sih. So cold. Okay, kedon apul. Kita pun baroh kita ya ambil rot pakai sekat. Meriah show. Happy New Year, everyone. So cold. Woo, can't what? I can feel my fingers. Ada Jngi yang tanah pul. Lapong start design. Taruh dan khriat he. So betul. Ada pun Jngi ni. Kita pun kita iaphi. And kita continue yang untuk next year. So ada dua pdeng fee kita buat one sini. Next year kita akan calling text ya. Sebentar warna cut ni. Let's go. Going back home. Yeah. Apa je mta rawan final pool poi PB ngasange duliat temar ngapa page kwa page kini ki leit ki bapan blog ini PB so kini kita ki leit belum ni tulis besar ni kuma PB ki don ki break ki bai shot day bai show untuk ki buat untuk marbale kade ke new year so la ka jago jumpo ko jongki Lapor sekarang